17 tahun. Cek, jangan paksa rindu. Tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tak tik tuk. Tak tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tak tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tak tik tak tik tuk suara sepatu kuda. Jangan paksa rindu. Jangan paksa rindu. Yang punya wilayah, tembak bujuk, bawa bocor, semua. Asik sayang. AS Entertainment. Apa ini? Jangan ditahan. Jangan ditahan. Jangan ditahan. Jangan ditahan. Hey DJ, aku suka ngerasa kenceng, ngerasa amazing. Hey DJ, aku suka
Cara kini terlalu jauh. Kalau ingin ku tak mampu, ternyata aku masih rapi. Kasih menyelimuti manusia ini kehilangan. Here we go again, 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 here we
Lu kenal Veronica kok? Veronica yang Om Strom anak Nona Niko. Om Strom yang biasa tambang jalan lubang itu. Bukan yang itu, tapi Mama Maria usual. Tak kasih kenal saya yang Veronica dulu. Dia pun Mama suka laki-laki bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil, coba sekali kali. Bluetooth device
membuka acara bebas untuk joget ke atas panggung seluruh panitia. Yuk, seluruh panitia. Semakin ingin aku lupakan dan semakin Yuk, Pak Kades. bukan menjelma. Di manakah hanya derita ku sendiri tidak pasti. Mohon juga informasi. Mohon kerjasamanya jangan Sedih cinta Yuk, Pak Kades. Seluruh panitia bisa buka acara bebas ini dengan joget bersama. Siapa sejam bawang merah harum di kamar hatimu hingga diriku disingkirkan. Senja di ketinggi malam menghilangkan warna ilalang dan cinta kini bagaikan berkasih mimpi. Iya bareng Aisy sayang. Aisy sayang. Gasak lele.
Lemah, lemah, lemah. Apa ini? Enak kali. Tangannya di atas semua. Si, oh. Come on.
maafkan susah mana yang takut temani seperti rasa tak kau hargai. Engkau pun menjauh tak pernah kembali. I see bukanlah Veronica kok, Veronica yang ostrom buatan nona Lipo, ostrom yang biasa tambal jalan lubang kuto. Bukan yang itu, tapi malam hari aku suami. Tak kasih kenal saya dan Veronica dulu. Dia pun malah suka laki-laki bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris kecil. Satu kalimat Bluetooth device, handphone device, aksesoris. Ibu Mama Maria kasih lebih sudah kemana
Kita happy bareng.
Gasak nih DJ. Menyambung malu tahu kalau nyambung
his arms, I heard him say, when you older, you will live for younger days. Think of me, maybe you'll free. Every day you leave this world behind, so live a life you will remember. Your father told me when I was just a child, these are the nights that I
Welcome to a crowded